Abisa wa ana kaunti-inĩ ya Garissa ende wa kuma nturene ya Kathirukiria ni Chogoria na atirimitwe atete uturo nja kwawe onto bukuringanithwa na guchiuraga. Anthony Kinyua aririkana na arari gucoka ngugine Jumatatu nthiru ende aremwa kumana na mbura iria itete na mbere kura na kinya yenyangia into Kathumba na kinya barabara. Martin Mugambi na gutwambiriria na rugono ruru akieba. Muthenya we munthi kieba na kithi kirokirara ukantore ya Kathiro mbaricia kiriani wandia Chogoria kiri gicigo mbunge kia Maram. Muntu murume omwe na rietwa Anthony Kinyua ethiritwe achunchuri kamutini nja yake rukirirwa muthenya we munthi. Nikuigua nteto bureje karikano kangarukire ndathi ndauga kandi ngashugudie mbone ngukinya nao nembagire jugo no ntone makire muno na ndae urio na nyijuria ndauria niki mana ndamona nino kambambiririe kuria ngaijuria ndauria inano mwathani mbie ni aroda mwathani wa Israeli ninkira dimbelo kulomba ona daino no kankulomba no kankuwa inano mwathani ngai baba ni aguranie mauntu mama menyekane baba nutonto mauntu mau ni mama inyeretie muloli an Kathuri orano echabuchibo wa sublocation ya kiriani ugite mwekurwa mututigi no ya ukire rukiri na kuona mukuru wake achunchurite ka mutini karakarinja ya nyomba yao. Na rĩrĩa nkinyire kwa Anthony ũũ nĩmbithire umati umani areketie kweyeria muoyo mwĩrĩ wae no rasurio au mutini kaja ka nyomba yae gute kumenyekana thajiga na ombire kurutha untu mwekoro wae ne ombire gutwira ati kawaida ya Anthony ni aukagira mapema sana around 5-6 na taboe mutugo wae no munde ni aukire mapema naendelea na mauntu mae mauntu kuna ukaja no riria gukere mwekoro akurugura murango kintu kia mbere gucemania nakio ni mwiri wa mukuru wae ucuria umutini kuringana na chabuchibo Kathure Anthony arari muruti wirwa thirikari ya bicha watwana mbaricia Garissa na karari rutha ende rutha rurari rukuthira na kara ingiritwe imburere kura inene ndeni ya nthiguru ya Kenya. Ona egoro aratindite wega muno na mawira mae ona brother wae turari nawe na ni aumbire gutwira ati ni bararitie goro na thimu na atamwira kana ena issue no iriku na tonekanagia na stress jia nombi kana nombi koguo niki yake nene muno tugikelagia gwiciria ni unturi ku mutonyire aomba kwithwa tiende ni mtura rutaga wira Garissa department ya children ni ku alatwire na alali ho mujie ke nyala faite kwithwa sokete ngugine no into boa flats no jiendelete ata umbite gucoka wira kuringana na turi banture ni Akathiro bariuga rira mtwarira mechiria na manto maingi kiongo ibwega kwibaragia kenda kwebanira na manto tamama inano arata na ale ide bitu na bandanda inano totekera ni gopea na mtu no lionge na nikenda marina mama metu tuku mama tumkwejirira mamenyekane na nikenda tumbe kwali kumapia na mtu no lionge na nikenda maombe kudira. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi.